iminsi 7 irashize twibuka abazize jenoside mu cya 1994. Nubwo ino minsi 7 ishize ntabwo ari bwo bivuze ko kwibuka bihagaze, ahubwo twibuka iminsi 100 yose, kuko jenoside yakorewe abatutsi yakozwe mu minsi 100 ihitana abasaga miliyoni yose. Nubwo bimeze gutyo rero, kwibuka ku nshuro 32 byaranzwe nuko noneho urubyiruko rugaragara ko rwitabiriye, nk'uko mubibonye mu rubyiruko rwari rurimo rugaragara ahabanza, rwari rwitabiriye kwibuka ku nshuro 32. U Rwanda rurishimira imbaraga z'urubyiruko ndetse n'ubushake bw'urubyiruko n'umurava w'urubyiruko mu kwitabira kwibuka ku nshuro 32. Nk'uko bigaragara ahantu hose hari inzibutso, so naho twagiye twibukira ku nshuro 32, ni uko urubyiruko rwitabiriye cyane kandi rugakurikira ibiganiro byagiye bitangwa mu gihe cyo kwibuka. Twibuke twiyubaka. Mungundi rero amakuru yacu tuyakomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahari urugamba ruhuje ingabo za M23 na FARDC ndetse na FDLR ndetse n'abarundi. M23 irimo iravuga ko nubwo FARDC yavuze yuko igiye kurwanya byivuye inyuma FDLR nk'uko byashyizwe mu masezerano yabereye i Washington, M23 iratangaza yuko ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo n'ubu zigikomeje kurwana zikoresheje FDLR. Nubwo mu masezerano yabereye Washington bari bemeje yuko ingabo za FARDC zigiye guhiga ingabo za FDLR, ariko mu bitero bigaragara byagiye bikorwa mu minsi ishize guhera mu matariki 7 gukomeza, byagaragaye yuko ngo ingabo za FDLR na n'ubu ngubu zikirwana zifatanyije n'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo. M23 ikavuga yuko yafashe ingabo za FDLR izifata mpiri, izifatiye muri biriya bice bya Minembwe ndetse na Fizi, nk'uko umuvugizi wa M23 avuga ko izo ngabo zafashwe za FDLR. Kandi mu bigaragara nuko ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari yavuze yuko yatangaje yuko igiye guhiga bukware ingabo za FDLR ndetse ikazirimbura, ikazivanaho kugira ngo amasezerano M23 yagiranye na FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa ashobore kuba yajya mu bikorwa. FDLR rero ni umutwe urwanya u Rwanda ndetse ni umutwe w'abantu bagiye bahekuye igihugu. FDLR rero niwo mutwe uteje ikibazo muri East Africa, nk'uko ubuyobozi bw'u Rwanda bugenda bubivuga no mu biganiro bigenda bitandukanye, yuko ubwirinzi u Rwanda rushyiraho ari ukugira ngo FDLR idashobora kwinjira mu Rwanda. Ibyo ngibyo mu cyumweru cyashize, ubwo umunyamakuru yari arimo kubaza Perezida wa Repubulika y'u Rwanda amubaza ku byerekeranye n'ubwirinzi, ndetse nk'uko Amerika yasabaga u Rwanda yuko rukuraho ubwirinzi bwayo, u Rwanda ruvuga yuko rutazigera rukuraho ubwirinzi mu gihe FDLR idaciwe burundu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. U Rwanda ntabwo ruzigera rukuraho ubwirinzi bwarwo, ndetse u Rwanda rukomeza ruvuga yuko nta gihe na kimwe ruzigera rusinzira ku buryo umunyarwanda ashobora kuba yakwicwa azira uko yavutse cyangwa se azira ururimi rwe. Niyo mpamvu rero u Rwanda rwashyizeho ubwirinzi. M23 rero yatangaje mu cyumweru cyashize, mu nkuru dusoma mu bitangazamakuru nk'Igihe n'ibindi binyamakuru, bivuga yuko igihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari irimo gukoresha amadrone ndetse irimo kugenda itera ibisasu mu bantu, ibyo ngibyo nabyo biri mu byangiza amasezerano yabereye i Washington, kubera ko urugamba ntabwo rugomba kubera mu baturage, aho abaturage bari ngo ushobore kuba wakwica abaturage b'inzirakarengane. M23 rero ibyo ngibyo muri iki cyumweru nibyo yanagendeyeho, igihe yari rigoma irimo kureba imyanzuro yayo, ifata imyanzuro yuko ibyo yiyemeje ndetse n'umurongo ngenderwaho yihaye yuko igomba kuwugeraho ku buryo iduce yafashe itazigera idutanga. Kandi biravugwa yuko Repubulika ya Kivu ubu ngubu ishobora kuba yaba igiye gushingwa, nk'uko tubona mu binyamakuru bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyo Perezida Yoweri Kaguta Museveni ejo bundi yavuze ko ku itariki 12 Yoweri Kaguta Museveni yavuze yuko
nibura kugira ngo amahoro aboneke ari uko Kongo yagira amasiteti cyangwa se ikagira ibice bigiye bitandukanye, ibice bimwe bikagenda byigenga, nibwo Kongo ishobora kugira amahoro arambye. Tukiri ahangaha muri Uganda ku byo Museveni yavuze nuko uwo bajya bahangana ku butegetsi ubu ngubu we ngo yarangije kuba yarafashe ubuhungiro ajya muri Amerika mu gihe Museveni yiteguye kurahira. Uyu nta wundi rero n'uwo bita Bobi Wine. Bobi Wine akaba yaratsinzwe amatora mu gihe cyashize, muri aya matora yashize yo mu mezi yashize. Bobi Wine yatsinzwe amatora ndetse Bobi Wine ntiyabyemera, bigeze ubwo Bobi Wine ashaka gufungwa ndetse Bobi Wine aracika arihisha, ariko ubu ngubu ngo yaba yaramaze kubona ubuhungiro muri Amerika, akaba ariho ari kuko ngo yari yarabwiwe yuko azicwa, ngo abibwirwa n'umuhungu wa Museveni Kainerugaba ari uhagarariye ingabo, amubwira yuko ashobora kuzafata ubugabo bwe akabumanika. Bobi Wine rero yumvishije ngibyo ntabwo yegeze arazamo, ahubwo Bobi Wine yahise akomeza ahita ashaka ubuhungiro. Ubu ngubu Bobi Wine akaba ari muri Amerika. Naho ibivugwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nuko Papa Leo atari kuvuga rumwe na Perezida Donald Trump ku byerekeranye n'intambara Donald Trump yashoje kuri Iran. Donald Trump arimo arashinja Papa Leo yuko atamushyigikira mu izo ntambara, nyamara abashakashatsi ndetse n'abandi bavuga ku makuru ya Papa Leo ngo ntabwo ashyigikira ibikorwa by'urugomo. Naho Donald Trump akavuga ko kuba Papa Leo atemera Donald Trump yuko ajya guteza intambara mu bihugu ngo bikora imbunda za kirimbuzi, ngo ari gushyigikira umugambi mubi wo gushaka kurimbura isi. Ariko Papa Leo we ntabwo ariko ari kubyumva. Umwuka mubi rero waratutumbye muri Amerika, naho Papa Leo we ntabwo ibyo ngibyo ari kubyumva kimwe na Amerika, ibyo bamushinze kuko we ntabwo ngo ashyigikiye ibikorwa by'urugomo. Dukomereje muri Amerika, umuhora wa Hormuz ubu ngubu uteje ikibazo. Ubu ngubu essence imaze igihe kinini yarabuze, ndetse yaba ari mu bihugu bya Amerika ndetse no mu Burayi, bigaragara yuko ibihugu byabuze peteroli. Saho ngaho gusa, ndetse no mu Rwanda ikibazo cya peteroli nacyo cyatugezeho, kuko ibiciro ikitari kiyongereyeho amafaranga 1000 kiyongereyeho byikuba, ndetse niyo urebye mu ingendo nazo mu Rwanda zariyongereye. Ibyo byose nta handi bikomoka, ni ku ntambara umusaza bita Trump yateje kuri Iran, bityo Iran ifunga umuhora bita Hormuz. Uyu muhora bita Hormuz abatabizi ni ahantu hakunda guca ibikomoka kuri peteroli byo mu bihugu birimo Iran ndetse n'ibindi bihugu bikikije Iran. Uyu muhora rero umaze gufungwa niyo bibazo byatangiye, ndetse Gallon muri Amerika yikuba inshuro nyinshi. Imaze kwikuba inshuro nyinshi nibwo Perezida Donald Trump atangiye gutera ubwoba Iran, ariko Iran nayo yari imaze kubona ahantu izajya ikubita Amerika haryana. Kugeza uyu munsi wa none iyo Amerika ivuze ku muhora wa Hormuz, Iran ishyira agati mu ryinyo. Ndetse mu minsi ishize Amerika yabwiye Iran yuko igiye gusenya ibikorwa remezo bya Iran, maze Iran yikoraho ibwira abaturage ati mugende muryame kuri biriya byambu. Nuko abaturage bose barabyumva, bajya kuryama ku byambu, baryama ku nteme ndetse n'ahandi. Amerika rero ibura uko bigenza. Ubu amakuru ariho rero nuko Amerika yabwiye Iran yuko amasezerano bagiranye mu mishyikirano, niba Iran itabikoze noneho Amerika izakora ibitangaza. Ariko Iran yo ntabwo ibyo ngibyo ibikangishwa, kuko ntabwo izi ko Amerika ari cyo yakora mu gihe umuhora wa Hormuz n'ubundi ugifunze. Muri Iran yo iracyakomeje ibikorwa byayo byo gutera utundi duhugu twegeranye, ndetse ibihugu bindi nabyo birimo birasaba Amerika bishyiraho igitutu, bita Amerika rwose reka iyo ntambara, kuko ibikomoka kuri peteroli byateje ibibazo byinshi. Ariko Amerika yo iracyatsinze kugira ngo yerekane ubugabo, ariko Iran nayo iri gukubita aharyana. Uko nabibabwiye rero, Papa Leo ngubu we akaba yatangiye urugendo guhera ku itariki 13 z'ukwezi kwa 4 2026. Akaba yatangiye urugendo agendera asura ibihugu bya Afurika, akaba yahererewe mu gihugu cya Algeria, nibwo
ku wa mbere nibwo yatangiye gusura ibihugu bya Afurika, ahera muri icyo gihugu ndetse afite na gahunda yo kuzagera mu bihugu bigiye bitandukanye birimo Algeria, Sierra Leone ndetse n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Nubwo rero bumva yuko Amerika yaba irimo gushwana nawe cyangwa se yaba itavuga rumwe nawe, we akomeje ibikorwa bye by'urukundo ndetse no kuganiriza abatuye isi bose nk'uko ari umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika. Papa rero ubu ngubu arimo aragendera bino bihugu bya Afurika, ndetse ejo nababwiye yuko ejo aribwo yashoboye kugera muri Algeria, aracyakomeje rero no kujya asura ibindi bihugu byose. Rero ngaho mwebwe mwari mukurikiye ibi byegeranyo ndetse n'amakuru agiye atandukanye twakuye mu binyamakuru, mugire amahoro amatahore kurimbi kandi muhaye muronke abagiye guhaha. Kandi mu Rwanda aho dukomeje kwibuka inzirakarengane, ababyeyi, inshuti n'abavandimwe bazize jenoside mu 1994, twibuke twiyubaka kandi urumuri rwarongera ruraka. Mukomere mwebwe mufite ibikomere bitandukanye, yaba imfubyi, abapfakazi ndetse n'ababaye inshike, ndetse n'abagize ibikomere bitandukanye, yaba ibyo ku mubiri ndetse n'ibyo ku mutima. Dukomere, twibuke twiyubaka. Mugire rero umunsi mwiza kandi muhande muronke, mugire amata ku ruhimbi, mukomere. Amakuru yo nakagaruka naha nimugoroba. Ciao ciao.